The team post in nan kut kan in tlai chan na thong hniu kul le li hniang ni kul le ni riat Zaanlei Thawngchimnak kan thok chan changlai marat farm bol ka si Chin ram te dim peng valvum khwa ni zan August kul le sare Zaanlei sumilam pali shonga khan pu chen lian in chu chiam di in akang nak arwang thai asilo i na khaning kang sham a thok tia chungkhar he ne inya min ummi na ni an chim in ngai tu pu chen lian chu komrial nak se angai mi ase kom an rial liawa a in hi akang an theya chun mei arak i hliau chang khopi te in an phal nain an phal man ti lo cha a chiam di tia chungkhar he ne inya min ummi na ni chun an chim pu chen lian chu an khwa din ti le rian chuan naka shwai tu pakhat ase thing in alian ngai mi ase an saklim nak man araw ri lo atui in kanga hin nun nak liam mi le hliam twar mi tu chan show lo tia walvum khwa twal chung mi pakhat ni achim walvum khwa chu te dim khopi ni chwa lei tlang chung hun rem nga ya tlak mi khwa ase cha in akang liao chu te dim khopi in hei mu kho ase tia te dim khopi twal chung mi ni chun an chim Chin ram ton sang penga shambut mi CDF ton sang sina SSC World Cup pakhat chu Siam nam iputin a phon kong Chinland Defence Force ton sang ni Nizan August kul lesari inia an than Nizan August kul lesari inia SSC World Cup pakhat chu MA3 metal pakhat iputin CDF ton sang sina a phon cha a CDF ton sang ni tangka chia sing som nga an pek te thei ase Siam nam he CDF ton sang sina a ap mi SSC World Cup pakhat kong he pe tlain CDF ton sang Commander in Chief Zaanlei Thawngchimnak ni chun falam shambun battalion in chikha an chial mi ase ama hi ton sang khopi ka do nak thoklan te a helicopter in ton sanga an chial CDM atwa changmi SSC World Cup pakhat ni avan shwai Siam nam akan peki CDM atwa nak min senzong kan thuter tangka song kan pek choli a himnak muna kan kwatia Chin World Media achim Chin ram min dat khopi shambun khalaya 274 battalion sakhana SSC ni van longin Siam nam an thlak te thei ase nihin August kul le ria jingle sumilan pariat le cheu shonga SSC ni Y12 van longin an phurmi Siam nam la aidin ti rol chu parachute in mindat khopi shambun khalaya 274 battalion sakhana an thlak tia mindat peng thong jam tu 8 scale mindat ni athan atu shong chu SSC ni mindat penga van longin bom an thlak leng mangpina khalaya 274 battalion sakhat in andu nak pawa shamman an ka i jonin bom an thlak leng mang cha a Chin Defence Force mindat ni mindat peng twal chung mi chu ralring tein ding in thong an than na Sagai ram chen kalemiu in Chin ram laya akai ding mi se bentuk mo cho pau SSC ni fachang le adang aidin ti rol phurnak nol an pe na lawi kale University pong mengriat SSC ke ta an kham na tia kalemiu mi twal chung mi na ni an chim kan hu zar te ni khan fachiak phurman anga lawi gate an khamdi chikhat cha longi khammia kan ruana in ni hin tiang an khamri kau keima ka thei to ka ni hin chun ni li asichang motorcycle zongin phur an sen na lo zebentuk 18 ti rol man phur anga lo tia Chin ram khopia thil aphur to kalemi twal chungmi pakhat ni Chin World Media achim fachang pi khat man phur anga alawi motor chungin an thlak ter than na electric theory phur song an kham battery le electric he a pe tlai mi thil pau phur anga lo kalemi ulaya an kwat di than CI2 chu company theipi nak ngai longa phur anga tia motor le trambaw ngai tu pakhat ni chun achim kalemiu he ana big mi te dim khopi mana kalemiu in fachang le aidin ti rol a phan lo nak ni nga shong asi chang tia te dim khopi twal chungmi pakhat ni achim Kale University pong mengriat geta duty mi SSC World Cup polni zeitikada fachang le aidin ti rol phur anon chan te lai ti mi kong an chim lo tia twal chungmi nani an chim Sagai rem chen kale peng soboy jesin khwa a NUG chawza kutang twal chung siam tlai phunian on mi si khan chu SSC ni Nizan August kul lesari nia avan longin bom an thak cha a
mizo thobul tu pdf pakhat nun nak aliam I azam kholo mi mizo pakhat akeya aliam atwar tia thonglak nak shampi ni anchim SSC ni kalemiu in kalewa alampi kamiya ummi sobo yesi khwa Nizan August School Lesari Chun Hu Similan Pathum Shonga Avan Langin Pound Sanga Aritmi Bom and Thak Mitsu NUGC Khana Atla E PDF Pakhat Anunak Aliam Mizo Pakhat Akeya Aliam Atwartia Kale PDF Chungtel Pakhat Ni Achim SSC ni atuban tukin van longin kada unak anto e bom an thak nak chu thong pe tuan ruanga si e kap ni kar kada unak song a umlau SSC ni van longin bom an thak ruanga athi mi PDF pakhat chu jamu pengkom special battalion SRF 4 ral ka pakhat asitia jamu pengkom Zaanlei Thawngchimnak shampi ni anchim SSC ni kalemiu in kalewa mochalampi kamiya ummi sobo yesing khwa telin kanan le kampat khwa a bom an thak ronga twal chungmi som thum shong annun nak aliam tia twal chungmi nani anchim tukum thongni lekul leli chunga sagairam chena SSC World Cup kutwarin twal chungmi hi abuak tlaken som sari le pakhat anthi I minung som ruk le paruk ni hliam an twar kong data for Myanmar ni July thlat yang an khomia an langter tukum thongni kulleli January ni khatin July ni som thum le ni khat tianga ramchung media cheu khat le thonglak nak shampi senin an lak mi pol zau chi in data for Myanmar ni an twak mi ase tukum chunga sagairam chena SSC World Cup le twal chung sham tlai phu kutin twal chung mi zali som kwa le pakwa an thi I minung zali som ruk le pali hliam an twar tia an langter twal chung mi athi mi hnalaka zali le kul le ria chu Sham shamin nol ngai nak ala tu SSC World Cup ruanga asi twal chung sham tai phu ruanga minung pakul anthi piso chi pol ruanga minung pelkwa le meite sham tai phu ruanga minung pali anthi tia data for Myanmar ni anchen kada unak achwa liawa me thal khen swal mi adang swal nak ruanga athi mi le feter kholo mi arwang tampi ruanga athi mi som thum le pariat an twal chungmi athi mi za som nga le pakwa chu nule ngak chia an si I atam deu to sham ngan John bom le van long ka dau nakin an thi te thei ase sagaram chana twal chungmi athi mi an tam nak le hliam twar an tam nak chu SSC ni twal chung sham tlai phu le twal chungmi thleidang lawin du pau in sham ngan le van longin ka dau nak an to cha asi kale mung ywa swebu minmu jamu le mingkin penga athi mi an tambik te thei ase yangung khopi hlantaya sejung pi paruka rian atwan mi thongsom riat lengi an konglam chu SSC ni an lak tia rian tran tu pol konga tramwau ngei pakhat ni achim hlantaya sejung pi number 1 2 3 4 6 le 7 chungi rian tran nak zung za sari lenga rian tran tu thongsom riat leng an an konglam chu August ni som thum ni khi anu big asila sejung pi management committee zung le SSC labor guidance sunga pek di ding tia anchim minlang terlo mi hlantaya sejung pi management committee trambau ngai pakhat ni chun chajin an lak mi hi adik kau August ni kul ni thum ni khan kan committee chu cha an rak kan kwat milurel nak cha an lak mi ase tia nihin August kul le rat ni singlaya fe terin achim SSC ni milurel nak cha te in sejung pi ran tran tu pol an tu konglam an lak kauna in hlantaya sejung pi shwai tu le ran tran tu pol tural ka pa tlak ter lai an phangai ngai te thei ase shamin nol ngai nak lak asi nuwa SSC ni journalist pasari an tha na adang media rian chuan minung som ruk le pahni an tlai nai thong an thak na kong ramri angai lo mi thong la to RSF ni an than August kol le khat niya mun ram kola journalist chepmya to le winchut u chu an nak ina SSC World Cup pakul shong ni lu hnoin an tha nai an ruak an khang na tia thei ase journalist pahni chu SSC World Cup putin an thi mi konga ramri angai lo mi thong la tu phuni dulo nak lang terin SSC chu swal an phot na shamin nol ngai nak lak ase nuwa hin khonum tung media dir tu pu tuidi Federal News Journal editor Sai Win Ong chu
rian an chuan liawa SSC World Cup pol ni an tha na tia thei ase freelance journalist e cho Sunang le metu chun chu thong in chunga an tha na I journalist metu chun chu thong in chunga fak ngain an raksham hnuwa an tha tia thei ase SSC World Cup ni sham shamin no ngai nak an lak hnuwa media ran chuan mi pol chu SSC ni rala arwat in khopi chungi chekhlat nak an tua songa phone an zo piak na e media he pe tle nak an ngai lengai lo betak ten an chek piak na tia thei ase Paudo thlen naka betak ten achol chang mi pi na dir kam nak le twal chung sham tlai phu na swam nak thong in man le siang ram kul chak le chu alang in tlon kho ase chang I sian noodle song ayanga chang tia People Defence Force man le ni an than aliam chia thong ni kol le khat liawa chun siang ram kul chak le in man le ram chena alang in tlon anga lai ti hi kan mang mana kan man ballo atua chun man le in siang ram kul chu alang in kal anga chang I sian noodle zong ai kho ase chang mi pi dir kam nak le mi pi ral kap swam nak thong in sian in man le sian chu alang in tlon anga chang man le ne pi ro zong a hlati lai lowi ka daw na ka nun nak ape tu mi pi ral kap sin ha se kut ke ape I pum tlam tling lowina mi pi ral kap nan di lakin upat na kanin pek na tia People's Defence Force man le ni an lang ter alwan chia jun kol lenga mi a thok than mi avoi ni nak 1027 operation a lungrwal te in siaman operation an kalpi mi atua chun People's Defence Force man le changchi phu pol ni man le ram chen chung singku tabai sin le mu ko khopi an lak chang MDY PDF le changchi phu ni an lak mi singku tabai sin le mu ko khopi chu samram kul chak le he anai I singku mu ko lampi chu twal chung sham tlai phu ni an uktia People's Defence Force man le ni August kul le ruknia an than SSC ni anitim mi team nak twal hana Myanmar ram hun ke pa betak dewin ka daw na kalpi ding le ram khel konga tim lam nak ngai dinga NUG Prime Minister Mawing Khaintan ni nizan August kul le sari niya twa mi NUG chawza ton berwa naka achim SSC World Cup nol ngai nak chalo ashambok dinga twal chungsham ta phuvial te lungrwal te in a her kong le zaithil kong mana tim chia te in ding le ka daw nak fak dewin kalpi a her kong NUG Prime Minister Mawing Khaintan ni achim SSC ni twa antim mi team nak a chawhlangi tha ape mi ram cheu khat songan cha a chupol jong ni chun alam ke pin bom antim na chu kan ni tha te in kan ro a hau I betak te in ka daw nak fak dewin kalpi a her kam khat le ya ram khel kong zonga tim sia te in kan hau tia NUG Prime Minister ni achim ram khel kong he pe tlain ram khel ning pe thlai nak twa ning twal chungshang tai phu ni ral konga ani tim lap ning le iuk shwai na konga tim sia te in kan hau atua chun SSC ni shamin ral ka pa an lu ter na sangle khwa veng tu phu an deri twal chung mi pol chu ka daw na ka man an tim na tia achim chap SSC ni aralai mi thong ni lakul lenga November tha kin team nak twa an tim I chu team nak chu proportional representation PR man an tim tia thei ase tutan kan Thawngchimnak chuma avial hing kan dong ter ri lai nendi lak chunga kanilom tuk sing shan thaisinga thongpang thar he kani tong chan te na lai